Assalamu alaikum everyone. Sam with this reaction back with another reaction, and this time we're gonna react to Linda Lamponius Lampinius and with P Parkonon Flamethrower Orchestra version. So my name is Samir from Algeria, North Africa, but tomorrow I'm going to do the reaction and I have a depression, anxiety attack. And I write more comment description. You can read it about the problem between my dad if you like, if you want. It is your choice, and thank you so much for being here watching. So let's start. 3, 2, 1, and it's coming right now. And wait, you checking here everything guys, so let's go. Orchestra. Miten tunteet vois jäädyttää? Ah. Sä oot. Finland. Samas savu ilmas, etin ihmisjoukost sun. Puhut muille, sun tuttuille, oot ku et ees tuntis muu. Vähän outoa, et sä kato mua silmiin, kun viime yönä et saanut must käsiä irti. Vaik saan sul runtuu, niin se hyvältä tuntuu. Ois viisaampi häipyttää, mut tulel vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Saat mut palamaan. Oh. Wow. Fun, yo. Mariniltaan en sua kissaa. Voiko ihminen kuolla kiimaan? Joo, aina kun ollaan ihoa vasten. Mä saan sut palovammoja kolmannen asteen. Outil oot, saanko viel yhden kasteen? Kun sun tiedät taas Ois viisaampi häipyttää, mut tulel vieläkin leikin. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekin heitin. Saat mut tulemaan, saas paramaan. Oot niin kuuma, mut sä kylmää. Sä oot. That's what I'm talking about. Music, real music, yo. This real music. All love from Algeria out to Finland. Big to your heart. And don't forget to read the comment description, please. That's up to you because I need that and I have problems, so I need solution, and I'm searching and I hope I will find it here in YouTube with you, with my family, everyone here watching me. From my heart, deeply heart to you. Thank you.